Good evening, ma'am. Kurumzari ngasi notice dialogue tamyam gidamukta. Pudun laksari topic asi fresh firing objectives and consequence. Haibani thamjari topics asiga mari lena ngasi kogi studio da khana nang gidamukta miyam no sakhang narabo oja sing panel sing next sin leberi ngasi gi thamjari topic asi haukiba December ke tang tarap taruk ki numidang pung mapan lom tarak pung matamda kuki lamhen tuin bisingna kogi Sujanpur ki kangbai site gi torbung bangla kausai khai haiba som site ki IDP singna matam kuina sang phangudra matungda Bisnupur district ki DC na lusinga kanda smaina mioi khra kogi masa masa ge mayum da hanjilaba matungda khangkhangudana sigumba incident asi nomai amadi bom yauna kapsilapagi thodo si thokibani hariba thodo si mari lena kukijo council mai kai dagi soi kogi kokomi amadi arambaina organize tawra kanda sigumba public meeting ama sigumba buffer zone lansil laga buffer zone bu respect tawdana sigumba public meeting gumba sin kheba aduga makhoigi yaning de fundok point tawrapani haiba wafam sing aduga maruina DC na dawriba thabaga se makhoi kukijo council ni site gi yaning de fundok po wafam goya mom thamgi haiba tare oidagi ba film sida ngasi gi topic si pujarak pani ngasi topic si khana nabi damutai khoi studio da election nu lebire miyam thodona sakhangna raba khoi mingona panjaba khoi Sakhangna boda sing maming panbi tanjado lawjage ahan bada egi hekna kandeleng sinbiri ba miyam thadong sakhangna raba oza mani former acting chairperson Manipur Human Rights Commission oza Sutar Moksari adu ani shubdeng sinbiri ba oza RABI Khan kogi spokesperson MPCC oza Sutar Moksari aduga ohum subdeng sinbigada ba hujik lambida lai haibagi pawpi pirak pa oza PREMANANDA panelist ahum sininga sigi topic si khana nainabi gani ngasigi han bagi ona laksani ba khoi thamjani topic si khoi thamjari ba topic si ga mari lena na kamani yengbi ai pong fresh firing objectives and the consequences ino no ba no mai kabak pagi thodo adaga masigi objective kari oigedage adaga masigi phol na kari no haibani masi magi objective ba ibo tongan tongan mamakhalda ha mapangi ko changba adudagi government of India gi adu tawada taw mayam am lebi basakta isam samna mase kuki lamen to end singi retaliation against the returning of home by IDPs internal displaced person leiriba mayam sina mayumda hanna begi program magaloina Chai animakai matungda duga PR chatariba numai kapakada lepe haidana kaitang sapagadra haidana tauba matam masida mayumda hangeba adubu ngarang nahan tang tara taruki ngdang pung nipan kamini kuntram nga adwai degi kujike hairiba mapam ani sida torbung anda pawbak chaw khai hairiba sida numai kaptada masine piri dikarino Mitay sing na muigi maramda mayumda original home-da lagpase masi yaroi haibana magi objective se kari noi bu chomda mitay da ne kabi se beli da ne sipai ka kapna banati aduda adugumba noi na yumda halakpi gi program ma tawbase masi ai khoi yaroi haidana khoi gi terrorist attack ama to strike terror in the minds of the people ai ne tatatan haibado Section 113, 113 of Bharatiya Nyaya Sanhita Anauba Law. Asigi makada piri ba definition de yauri ba adu makana gumna mioi ba singi sarkar ge amachung atai tai mam ke han kongan bagi matakta mioi ba a group of person da kanglup amada ki hen ba kongan ba angak pa khang aki tu jung hai tai terror raise chumni ge afraid fear habzu nataba terror adi thak nikki hen ba haiptare mitay rondati adugumagi pibo pot ama laibak paduna aso panmakte yaudre adubu aki khangna thawaina kano pontha tawduna adu kochen chendana yamna wahan ba thak nikna mayum makai de chen thoraktana atopa thangnabam mafamda changjabam lawba khotpa sina chingba tawre adomanse siguma act of terrorism asina tawgiba asida akoibada pauda habi motungina kilometer amigi manungda CRPF BSF
Assam Rifle Kari subject to correction ko Central Forces group mari manga kem tongan mari manga akoi be kilometer ama anigi manung adoida laibigi pau sutai moigi mamangda moigi naton sumangda Central Security Forces samchung State Security Forces ki mamangda micham prajada attack toba act of terrorism toba sida khamba ngamdaba ado act of terrorism toriba kangbudo moina toriba thabak ase highly strongly condemnable oi aduga koina so condemn tawi each and every prudent man including cookie gi icham jaba citizen singna aduga tongan ba rati punamaki leriba akoi punamakna yoiba punamakna mase highly condemnable oi be thabak amani condemn chu tawi apo mar thasil laga hojiki ne khoi cookie singna khangau dun asmana miyam da akitu jingba pohan basi terrorist attack ni terrorist ki thong ni hai taragadi hai riba thong adubu sogat pa man mong da cookie jo council ki site ki zero thok pa se hai riba organization asisu chamana bai bo mo je abettor conspirator ni logi matungina hai di section no chan pallaga Hyderabad da micham khangna ba whoever conspire Fataba around ba miyat me pun ama tawna ba inchin ba abettor conspire to lotuna ba moi mam se tu tawna ba no me kapu adu halu to act of terrorism chi to hai den inchin ba adu ga yari ba facilitate tawri ba abettor ba wa khana ba da yauri ba mo khoi bu sogli ba act of terrorism adu bu sogli ba se moi chu chap manana terrorist na tawriba adugi mateng pangbigi moigi chu chap punishable oiba pot leba aduna sigi mathakta amu ekhoni yangba aduda Indian Armed Forces mayam china mathok to dri se moi chu amu liable to be prosecuted tawbigi masak leitabra karigi leroi lo dairi public officer amana government servant amana ain kaibe thabuk torpa atubu ngak thok tarbadi natraga matubu facilitate to na tumina laidana yabado na taholabordi moisu liable to be punished according to law moi masakta prosecute toroida begi maram leite ba moi masakta FIR toroida begi maram leite aduga loinana act of terrorism da sogali besinga se masisu terrorist pu sogat pa moisu terrorist ki adugumba aina yaba terrorist haitare armed forces mayam security forces mayam including police act of terrorism the yeng dana lei bai bese mana kham daba mana control to daba mangon piri be sakti du sin na daba hai bese masisu aina yadaba thabuk am oyaba haibedi security forces india ge security forces punamak ase 356 so jikchale adum 355 su satpanina adum indian gi leriba security forces mam che union of india na tharak pangami loinana adum list 1 gi 2a da entry 2a da su adum government of india na as in when required moina mathu ta in kalu any state amada any jaga amada armed forces mayam security forces mayam thaba ngamya Kalitona ba in aid of the civil power, in aid of the civil administration, civil power ki mateng pangnana ba tharak pa ni hai na kari umma kanda koina ko order phang de hai ba matai masi sanari jala yes ai no ji hangem ni being a channel advocate loge chhatra moina in aid of the civil power hai be sibu amuk order am lodana thana galwena na adugumba aruba jaga aduda thanagi matung ilaga chakadoriba khokadoriba operation togodoriba ase asina amuk center da sa awu besum da mi ahum chal masi phaba yabra adage nongna akhoida capsule kadore mase ko namu hanba yabra haina hai hi gadra ba side apangi wane ba masi order ki takalite ba as per law kari noibu in aid of the civil power habitu da yauja gare ba manipur gi civil administration gi civil power gi maru aina sipai na mi pa mi pun operation chatpada mateng pangu mi pa mi pun yauru so kapna ragana aran ba to ragana ka pa ya ba ki pot ragana magistrate mi gi order ga loina na ka po haibisi leiri bina ba aduna power pide haidana
chap chana uniform selaba sipai ama police Indian army natrag armed forces paramilitary forces amana duty tawro haina command ami ki makhada pir aga aran ba tawba crime tawba mila kan mase aina phaba yabra aina mo hangdra le gadro adudi toksin na bani yamna khangda ba mafam daga leithuk na ba pangdau tawbani mogi mathakta Indian armed forces security forces ki mathakta su koi commission of inquiry act 1952 ki makhada judicial officer high court ki judge degi tadaba amana prop to hon bagi darkar le ba aduga seng madu khangaga FIR mu lokot pa FIR su lokol le yam pai FIR lokol le torbung kanoda nomaina kapo khot pa adudi mara leiba singdugi ni mara leiba kuki gi lalo to hoba ain thogai ba kangbu adui mathakte action lawe amni khodak ta pha pun ma tawda bani hekto war puting da government India na adudi yaro ye dana even darkar le di air strike pa fu tawre raga hakta darkar le raga di hat patare mana kapsul aga di aduna chingma to na moi si eliminate to na ba tu tawdam ne aduna adu tawdraga di government of India na ekhoi da tawriba lamchat sajat ekhoi da yenge ba meng se government of India se ekhoi na thajada na lak pa se masi adum confirm tawdoi ne ba adu rati mayam na haina le ba ekhoi na haibam thokta bane na khanma bahuda India ki Prime Minister Narendra Modi ji Amit Shah Home Minister resign to haidana laura pum thoktro ai political ki wanate ai ki yeng bi da ba magi administration Bharat punamaki makok oiba sina som thangba awang nong pokta leiba state ama state kun ga mapan gi manung da tharani pan suba state ama oina leiba maning tamamba marom dong lepa princely adu state ama ojaram gi national state ama ojaram do pungaraba loksil hai loksin de hai to ko asida India ki part ama sagaraba Manipur se thugai besu yaroi da article 3 si number su yaroi da ba adugi na tongan ba mayamam le ko article 363 ki mateng lorga Manipur ga Tripura ga tingam de hai besi Bharat Sarkar chukhanga ba male na kali adu sumaina le riba India ke mache ha thugai gi beda India ki apun be ki saktam chi kaire haina le riba se da action na taludana crime toriba act of terrorism toriba subi action lo ko ta ba ha se masi yamna chumda ba pot amana ba maram maduna adugumba chumdabada natana Bharat Sarkar na akoida yengiba miyengsi mamanga de horika khajitang tenthak na harabada India da Manipur se hek pungi baga merger agreement amagi mamunda 15th October 1949 da India da merger tawre Indian Union gi sarukta yawre Union of India sabada yawre hanbada akogi Dominion of India hairami constitution chatringeta adogidi 1950 gi January kuntarukta constitution chalakpadagiti party state la India gi manuda challe haidana tawrabana asida luribadi he India da pungi badigi chahi kulum doise third class second class da subhuman being oina sub citizen oina tame only 21st January 1972 adi India da march to give say kulum do leraka khaktana ba state amagi thak adan state number 35 state wari ipse aduna adugi mamang da akoi se India ge city natabaduna tawduna sum lakpana state root phangdai phangdringi mamang de ga hona phangaba kan sum mapung oina armed forces special powers 1958 haiba mamu chijinadra India ge mapam amatada chattaba amuba ainama ase shinarga laeba aduga adugumba adugi mathakta amukadore de mathang lakna India ge meitayam chu metay pangan asuma lairibu mam che he pungi bi matamdi gi chingi saruk chingda khunda laitaba yadabo oidana adugumba constitution gi article 19(1)(e) mapung kudim tagimda ba kutabado yahandaba asi tawraga lakrabana aduna mathang laktana sumjala kanda me kulum doi di par la eraga almaina kadore adudagiti akoigi sason pairiba Bharat Sarkar ki shakha ama haitare BJP Manipur gi legislature mantri ani yauna MLA tare moibu mateng pangba ohum mamaga
kuki gi MLA ne haiba asina Manipur thugainaba me 33 degi madugumba statement public statement pire me 35 Home Minister da memorandum pire koi behli se koi gi mihatpung koi gi mang waipam oire aduna koi tonganba Union Territory in the form of legislature yauba ama piu haibisi mathang mathang laktona laeba BJP gi MLA singna mantri singna arumba Manipur thogaiba ye wafam se kuki terrorist singna tawba du gacha manana punchilaga tawduna lae asidi action nam talauti BJP gi MLA taret mantri ani yaubado ngasi phaw action lauti adudagi te amuk kadore aduda natana hojiki hariba prime minister na Pak Sigi Lusingba BJP ki mako Narendra Modi na wahai ama phawba hojik phawba Manipur ki lam sigi matang la khoi na si tawre tawdem thai te chumna ngaktang laksina banen tawraga o noi nga chara am salo ga na thelophi ki type ta adugumba lam sigi matang da na karing mamta haitaba awaba phongtok pasu leitaba amasu leitaba adugummi ki pot ama atum la adudegi karing action am talodre adugi mukke dole article 14 gi ngang mangang ba yaba sang masak pa yaba sima anate okay right to equality sima ekoi da lehendra article 19 usai freedom sa maning tamna chatok chachin tawba 19(1)d lambi punamak jaga punamak citizen punamak na chatok chachin yabado Manipur ge majority community ni haiba mitei haiba se national highway anida chatpadu yahandre Churchanpur da chatpe yandre ado kangpuk pe da yadre more da yadre aduna adugum megi lambi chatpe yadaba aduge mu mayum da hanjerage haibesu yadaba milising humpu kuki gisu adum oire chamanana hain laiba du right to life article 21 of the constitution kana gumamatang law ge adugum due procedure established by law adu yaudana kana gumtang magi right share liberty share Magi punchi se mangan ba yade hainal le bise ko gi mi ka ke punchi si ngange mange maning thi jana tawbe da banduna IDP gi adumba leiri ba changjabam leiri ba lori ba mapam sing atuda mi ka secretary ni pantara muksor mani subject to correction asugumba mayam am leire aduna haidi ba mayam sida government na kali ta tawdre adur budi government na tawdre sida akoina ka do batai koi machan launa da ha koi machan pullaga thengna da ni pullaga kali thengna do riba government na thengna bana ta na ai koi pullaga ka do dai no koi ma am pulla ne lu ka do riba government hai besina phagera pharoera popular government no oigera president rule no oigera center and state ani sina lan lepan ga da bani aduga madugi thopum thokpa ai koi fundamental right chinga nanaba areibu pai sijina ga damna kali ngamoi doino Pahalgam ke tawgiba thakari mumang de tawgibadu Prime Minister na haigre ma Hindi ki speech ta 22 minute kuni thoida loire hauji mi chung phare charge thak kadawre na NIA na thak le hai nang arang na ham phongre ado de sigum machida Manipur ke sti kalim ta tawdre ba ado radi kadaw tare masi kana na to hon ga da bano ai khoi ki politician ai khoi ki maruin MLA sing MLA digi manung da ruling digi manung da amuk BJP gi main full majority oi menina contract taret ka banina adugumba BJP gi MLA sing asina santi purna bo hona bada bharat moin to bangam da banina mogi sason le ta banina bharat sarkar da taksin ga ba bharat sarkar da prime minister unage haine appointment log ba yadraga de koi tokane habita ba home minister unaga da ba yadraga de koi to ne na amdam mannaga tokka de dhap tawne yes December tha kundra ma thoi bau ge manung da majum da hanjilan ma yadraba adu de ge lambi chatpa yandraba adu ge shanti purna ba honadraba Prime Minister na meyang changdraba laktaraba Home Minister laktaraba kariyum mamata kana tawdraba adordi Manipur da leriba BJP ge MLA kontra ga taret hoi kuki gi taret to madu thanamma BJP gi tampak ki naga ga mate ga pullaga ko MLA da di class khaining da bani lemori ba BJP ge MLA puna magna kuki taret to na tana lemori ba puna magna ai koi to
hai na heng hai bada manipuri problem se pass mark ti solve to na sam da ta he na dum to gani maram di BJP ki pulap to kre bi da hoi makha ta na di solution to bu era ba so adu chamoi na para roi adu ma pot puna ma adu u gada bani na Prime Minister na Home Minister na adu ga moi BJP ki makok JP na dana tumin na tong nang tau jau da hai da na hang ki lei ba mong se ma si lei loi ba maram ma du na ai na hai ning i se kalino hai ba da khoi ki kano si da adu ba Pibam sida tohon na bigi da mukta MLA singna matam ma piraga ai koi BJP digi to haidana tawba chumi aduga mado tawrak turgati civil society singna mara paibi singna ai inshin banate ko inshin boina logani ai koi Manipur ge issue si solve tawna na ba center na mami pangthorak na ba aduma mana tu tan na bigi da mukta noi punama BJP de yauri punama karyakarta na chingba maroi na legislature singa chi tok da bani hai akak na ba matam am piraga mayam na ruling party mathakta movement nama democratic movement nama tawba ma changya ba adu na tragadi kam no ne na e mai tawjara kan ne tawjara ai sakar sem ni semoi kaya da akona nungai hidre class LP school gi chhatra kun chagan ni toi ma ma tu le ga het pandit tu na hai tang somna kan phamu nanga ko ki ga mete ga to phamino naga na tu phamu ga ka na to re ga adu da class pi bi tong na to ga santi thamna gi matang ni da ga thor e der mi amoi na ga wa ga ngangi ne ase khoi na dum ya re ya ba kwai di lu ba se adugum ba Manipur thugai na ba hona ba da thing dra ba thugai na ba hona ba da mateng pangbu na tho ba kangbu se khoi gi praja marak te gi su moi bu sawat pa group pesana lei khara ba ni na napsuri oi khara ni na mayam ama lei re ba aduna haidi ba punam ba se masi khoi na tumin le pham thok te ba praja mayam na imai bel singna club sangthan singna kokomina amukona foxna imagi mairana tongan makangbu na even politician sing congress na so tumina lepam tokte MPP aduga khoi tongan CPI lepki leiba mayam masina masumba mayam masida sida kana politics sang binu politics to hoidi mine khoi da politics to buduna mara medana kem channel litan chalo de mai mayam pate de litan chalo phai ani ne kana political ga do lo su na ani na kem channel lising am lo san lo ga santi thamanga mandi patro congress na lising am lo su na santi thamandi patro adigi BJP ge mele khar punchil laga akoi na si tawra akoi de to na haibe se da mai se political mileage atu ta mileage lo harim ni na mayam ge yai phana be ge tamal praja chaukhana ge tamak ta di mileage lo ka ri kai ge ba ranti kalino se koi ra khang na mi afaba thabuk tawraga ranti tawna nu se kare hari ba ranti tawu sibu katokan to bodo oidori bro Manipur kanna bo hona ba da mana ngangpam thokpa ngang ba tawbum thokpa tawba che mage mathanta ngage ngayo MP bimol du thokjari dna ko mai party parang ge kangde ngasi mchu ma karkeno khara pukhut pa ge question atum tai adu maina mathanta leibe mi kangde mayam leiba kangde civil society kangde khone tawbum thokpa sungje hawiti khara kanna hanegi samchano wakan mi phong khara phamba adege masi nungai te ne kandem khara tawba khara discussion tawba ado madu so dum leisul leisno khara kanchin ba MLA singche pulap tok tana congress so haisina mai mam to pulap to ga assembly se dissolve to holerga fresh election amalaga mayamna apamba handakti hojiki tori rang sedigi para faurerga mathang di sigumba MLA sigumba representative tab chum deko haibisi khanana bo honaba chumi haidana ismaina thamjige thank you yam noi sei koi ju lei ba phibam asida ruling party amati lei hek elected khuding magna sab saba phibam mama phirep am lo raga Manipur miam gi apam badu to tangai fa da nu jan thambe sei am noi sei do ani han bar on sei koi zara bit lak sake koi peace pam jaba miam ka amarum organization ka amarum na koi peace leina na ba Manipur ki hujik lei ba PR government asi takna dona lagli do center lenga to su aduga hujik ruling gi site lei ba MLA sing da su koi gi sarkar semaga thu matam da santi purak na ba public koi gi
ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯃꯐꯝꯁꯤꯡꯗ ꯉꯔꯥꯡꯒꯤ ꯊꯧꯗꯣꯛꯁꯤꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ ꯋꯥꯀꯠ ꯃꯤꯐꯝ ꯐꯝꯂꯤꯕꯁꯤꯡꯅꯁꯨ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯄꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯁꯥꯟꯇꯤ ꯄꯨꯕꯤꯔꯛꯎ ꯍꯥꯏꯅ ꯕꯤꯖꯦꯄꯤꯒꯤ ꯔꯨꯂꯤꯡ ꯑꯦꯝ.ꯑꯦꯜ.ꯑꯦꯁꯤꯡꯗ ꯄꯥꯎꯗꯝꯕꯒꯤ ꯄꯥꯎ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃꯁꯨ ꯌꯥꯎꯔꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯉꯁꯤ ꯊꯝꯖꯔꯤꯕ ꯇꯣꯄꯤꯛꯁꯤꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯄꯤ.ꯑꯥꯔ ꯂꯩꯅ ꯄꯤ.ꯑꯥꯔꯒꯤ ꯂꯩꯉꯥꯛꯁꯤꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯅꯤꯡꯇꯝꯅ ꯃꯩꯇꯩ ꯇꯥꯕ ꯂꯝꯗꯝ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯁꯥꯏꯠꯇ ꯆꯨꯔꯆꯥꯟꯄꯨꯔꯣꯝ ꯁꯥꯏꯠ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯀꯨꯀꯤ ꯇꯥꯕ ꯂꯝ ꯁꯣꯝ ꯁꯥꯏꯠꯇꯒꯤ ꯑꯔꯦꯞ ꯑꯈꯝ ꯂꯩꯇꯅ ꯅꯤꯡꯇꯝꯅ ꯅꯣꯡꯃꯩ ꯀꯥꯞꯍꯟꯕꯒꯤ ꯊꯧꯑꯣꯡ ꯆꯠꯊꯔꯛꯂꯤꯕ ꯑꯁꯤꯅ ꯂꯣ ꯑꯦꯟ ꯑꯣꯔꯗꯔꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝꯁꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯌꯦꯡꯕꯤ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯚꯥꯏꯑꯣꯂꯦꯟꯁꯁꯤ ꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗꯒꯤ ꯉꯁꯤ ꯐꯥꯎꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯣꯀꯦꯜ ꯇꯤꯚꯤ ꯆꯦꯅꯦꯜꯁꯤꯡꯗ ꯗꯤꯁꯀꯁꯟ ꯃꯁꯤꯡ ꯈꯪꯗꯅ ꯇꯧꯏ ꯁ꯭ꯀꯣꯂꯔꯁꯤꯡ ꯑꯦꯀꯥꯗꯦꯃꯤꯁꯤꯌꯥꯟꯁꯤꯡ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯋꯥꯔꯀꯔꯁꯤꯡ ꯁꯦꯜꯐ ꯏꯁꯇꯥꯏꯜ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯋꯥꯔꯀꯔꯁꯤꯡ ꯃꯈꯜ ꯁꯨꯅ ꯑꯗꯣ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯈꯔ ꯈꯛꯇꯅꯤ ꯔꯣꯇꯦꯁꯟꯗ ꯁꯨꯡꯂꯦꯞ ꯂꯦꯞꯇꯅ ꯇꯤꯚꯤ ꯗꯤꯁꯀꯁꯟ ꯌꯥꯎꯔꯤꯁꯦ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯀꯥꯟꯅꯕꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯥꯟꯅꯕꯁꯤ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯅ ꯂꯧꯕꯤꯔꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯑꯣꯊꯣꯔꯤꯇꯤꯁꯤꯅ ꯇꯥꯕꯤꯔꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯃꯁꯤ ꯑꯆꯧꯕ ꯀ꯭ꯋꯦꯁꯟ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯣꯀꯦꯜ ꯆꯦꯅꯦꯜꯁꯤꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯩꯅꯔꯤꯁꯤ ꯄꯥꯔꯇꯤꯀꯨꯂꯔ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯚꯦꯂꯤ ꯋꯦꯁ ꯀꯝꯃꯨꯅꯤꯇꯤꯁꯤꯡꯅ ꯑꯌꯥꯝꯕꯅ ꯏꯃꯥ ꯂꯣꯟ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯂꯣꯟ ꯁꯤ ꯐꯖꯅ ꯉꯥꯡꯕ ꯈꯪꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯩꯅꯕꯁꯤ ꯇꯥꯔꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯉꯥꯡꯉꯤꯕꯁꯤ ꯀꯅꯥꯗꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕꯗꯤ ꯑꯣꯊꯣꯔꯤꯇꯤꯗꯤ ꯂꯩꯉꯥꯛꯇ ꯑꯗꯣ ꯇꯥꯕꯤꯒꯗꯧꯕ ꯂꯩꯉꯥꯛꯁꯦ ꯁꯤꯒꯤꯁꯤ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯆꯨꯞꯂꯤꯁꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯀꯅꯥꯅ ꯄꯥꯏꯔꯦ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯆꯨꯞꯂꯤꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯅ ꯄꯥꯏꯗ꯭ꯔꯦꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯅ ꯄꯥꯏꯔꯤꯉꯩ ꯃꯇꯝꯗꯁꯨ ꯇꯥꯕꯤꯈꯤꯗ꯭ꯔꯦꯕ ꯇꯥꯕꯤꯕꯗꯤ ꯂꯥꯏꯔꯗꯅ ꯇꯤꯚꯤ ꯗꯤꯁꯀꯁꯟꯗ ꯉꯥꯡꯖꯔꯤꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡꯗ ꯐꯥꯎꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯈꯔꯅ ꯇꯣꯉꯥꯟꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯌꯦꯛꯅꯕꯗꯧꯅ ꯈꯜꯂꯛꯇꯕ ꯅꯠꯇꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯊꯧꯗꯣꯛꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯤꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛꯁꯤ ꯑꯆꯧꯕ ꯚꯥꯏꯑꯣꯂꯦꯟꯁꯁꯤ ꯃꯦꯒꯤ ꯇꯥꯡ 3, 2023ꯗꯅꯦꯕ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯈꯪꯅꯔꯦ ꯃꯦꯒꯤ ꯇꯥꯡ 4ꯒꯤ ꯅꯨꯃꯤꯗꯥꯡ ꯋꯥꯏꯔꯝ ꯄꯨꯡ 8 ꯇꯥꯕ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯑꯥꯔꯇꯤꯀꯜ 355 ꯀꯣꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟꯒꯤ ꯑꯥꯔꯇꯤꯀल 355 ꯆꯠꯅꯔꯦꯅ ꯂꯣꯀꯦꯜ ꯇꯤꯚꯤ ꯆꯦꯅꯦꯜꯁꯤꯡꯗ ꯁ꯭ꯂꯥꯏꯗ ꯑꯃ ꯀꯥꯞꯊꯣꯛꯑꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯎꯍꯧꯋꯦꯕ ꯃꯁꯤ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯃꯇꯝꯗ ꯇꯤꯚꯤ ꯀꯩꯀꯩ ꯃꯣꯕꯥꯏꯜꯁꯤ ꯏ ꯄꯥꯎꯒꯤ ꯚꯥꯏꯑꯣꯂꯦꯟꯁꯀꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯌꯦꯡꯕ ꯃꯇꯝ ꯇꯉꯥꯏꯐꯗꯕ ꯑꯦꯂꯔꯠ ꯂꯩꯕ ꯃꯇꯝ ꯑꯣꯏꯕꯅꯤ ꯃꯁꯤ ꯑꯥꯔꯇꯤꯀꯜ 355ꯁꯤ ꯑꯇꯩ ꯅꯠꯇꯦ ꯀꯣꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟꯒꯤ ꯃꯁꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯀꯤ ꯂꯣ ꯑꯦꯟ ꯑꯣꯔꯗꯔ ꯉꯥꯛꯄ ꯉꯝꯃꯛꯇꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥ ꯑꯃꯒ ꯉꯥꯛꯄ ꯉꯝꯃꯛꯇꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯌꯨꯅꯤꯌꯟꯅ ꯈꯨꯠ ꯊꯤꯟꯖꯤꯜꯂꯒ ꯃꯗꯨ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯁꯦꯀ꯭ꯌꯨꯔꯤꯇꯤ ꯐꯣꯔꯁꯅ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯂꯒ ꯉꯥꯛꯄ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯑꯥꯔꯇꯤꯀꯜ 355ꯁꯤ ꯆꯠꯅꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯔ ꯈꯪꯉꯒꯁꯨ ꯂꯝꯗꯝꯗ ꯄꯥꯜꯂꯤꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟ ꯃꯇꯝꯗ ꯄꯥꯜꯂꯤꯕ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟ ꯑꯗꯨꯅ ꯌꯥꯅꯤꯡꯗꯦꯕ ꯆꯠꯅꯗꯦ ꯑꯥꯔꯇꯤꯀꯜ 355 ꯀꯅꯥꯅ ꯆꯠꯅꯩ ꯍꯥꯏꯕꯅꯣ ꯆꯠꯅꯗꯦꯅ ꯂꯥꯎꯋꯦꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯀꯤ ꯍꯦꯠ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯂꯨꯆꯤꯡ ꯄꯨꯔꯦꯜ ꯑꯗꯨꯅꯁꯨ ꯆꯠꯅꯗꯦꯅ ꯀꯟꯅ ꯌꯦꯠꯈꯤꯑꯕ ꯅꯣꯡꯃꯗꯤ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯄꯣꯛ ꯄꯥꯔꯁꯟ ꯑꯃꯈꯛꯅ आर्टिकल 355 चटनरी सिनाना खंगबम थोए न मखोय मचिन दै ना थोरे इब्रा नत्रगा पाव फाउन होदबरा टीवी डिस्कशन नम दे हाइदोरे अदु मोगी बीजेपी की नत्रगा पार्टी की एमएलए चीफ मिनिस्टर मखोय न दि चटना दे न लौत खालरगा मेगी खोगी तांग कुनगा मापन ने 2020 के 3 की सिदा होम मिनिस्टर अमित शाह ला मगा नुमित नि हुनि ले मगा माना चखरे मफम खरद सत्लगा येंगमगा इम्फालदा चुरचांपुरदा सत्ला सुमाइना अदुगा खलर मतुंगदा मणिपुर की चीफ मिनिस्टर चलुरे मतमदि चीफ मिनिस्टर दो दिल्ली दा कौरे इब्रामान चलुरिब्रा हलकपगे एयरपोर्ट हराव फजना हंदकति सोइद्रे चिंगना अमित शाह ना गाने ये तमना अइंगोंदा गावै सिनरे हाइना हराव हाइरे मदुसु करी वाखन लोलो खर लेरगदि अमका 2020 के 5 की क्योंकि फेब्रुआरी की तांग मापन सिदा तांग निपान द मासी दिल्ली दा चलुरगा तांग मापन जाला खुदकता गवर्नर की द संगगा रिजाइन तौरे कनानुम त माना बहुत खलमद्रे
ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯤꯗꯔ ꯐꯥꯎꯕ ꯃꯥ ꯊꯥꯗꯣꯛꯑꯗꯤ ꯁꯤꯅ ꯑꯣꯏꯍꯜꯂꯣꯏꯅ ꯃꯥꯅ ꯁꯤꯟꯅꯔꯝꯒꯗꯕꯁꯤ ꯁꯤꯟꯅꯔꯝꯗ꯭ꯔꯦ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯃꯔꯤꯅꯤ ꯁꯤ ꯕꯤꯖꯦꯄꯤꯒꯤ ꯂꯤꯗꯔꯁꯤꯡ ꯀꯪꯉꯥꯎꯅꯗꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯂꯥꯁꯇ ꯎꯄꯥꯏ ꯂꯩꯇꯕꯗꯒꯤ ꯂꯤꯗꯔ ꯈꯟꯕ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯦꯅ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯤꯗꯦꯟ ꯔꯨꯜ ꯆꯂꯥꯏꯔꯦ ꯑꯥꯔꯇꯤꯀꯜ 356 ꯀꯣꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯦꯕ꯭ꯔꯨꯋꯥꯔꯤꯒꯤ ꯇꯥꯡ 19 2025ꯗ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗꯒꯤꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯅꯣꯡꯃꯩ ꯀꯥꯞꯄ ꯈꯣꯠꯄ ꯕꯣꯝ ꯇꯣꯞ ꯑꯗꯒꯤ ꯗ꯭ꯔꯣꯟ ꯑꯦꯇꯦꯛ ꯑꯗꯨ ꯑꯗꯥ ꯃꯈꯣꯟꯁꯤ ꯆꯨꯞꯂꯨꯝꯅ ꯇꯥꯈꯤꯗ꯭ꯔꯦꯕ ꯍꯦꯛ ꯔꯤꯖꯥꯏꯟ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯔꯤꯖꯥꯏꯟ ꯇꯧꯈꯤꯕꯗꯒꯤ PR ꯊꯝꯈꯤꯕꯗꯒꯤ ꯑꯗꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯔꯛꯇ ꯉꯔꯥꯡ ꯍꯟꯅ ꯑꯃꯨꯛꯀ ꯐ꯭ꯔꯦꯁ ꯑꯃꯨꯛꯀ ꯅꯣꯡꯃꯩ ꯃꯈꯣꯟ ꯇꯥꯔꯦ ꯈꯣꯠꯂꯦ ꯂꯨꯔꯤꯁꯤ ꯅꯣꯡꯃꯩ ꯀꯥꯞꯄ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯀꯥꯞꯇꯕ ꯀꯗꯥꯏꯗꯩ ꯀꯥꯞꯄꯛꯄꯅꯣ ꯀꯅꯥꯅ ꯀꯥꯞꯄꯛꯄꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯅ ꯀ꯭ꯋꯦꯁꯟ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯤ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯤꯗꯦꯟ ꯔꯨꯜ ꯆꯂꯥꯏꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯤꯗꯦꯟ ꯔꯨꯜꯁꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯊꯧꯁꯤ ꯑꯦꯟꯇꯤ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯑꯣꯏꯕ ꯏꯂꯤꯃꯦꯟꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯒ ꯄꯕ꯭ꯂꯤꯛꯇ ꯁꯣꯛꯀꯗꯕ ꯄꯕ꯭ꯂꯤꯛꯇ ꯑꯋꯥꯕ ꯇꯥꯒꯗꯕ ꯑꯗꯨꯝꯕ ꯑꯥꯏꯟ ꯀꯥꯏꯕ ꯊꯕꯛꯁꯤꯡꯁꯤ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯗꯨ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯄꯗꯤ ꯂꯥꯏꯔꯅ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯇ꯭ꯔꯤꯉꯩ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯄ꯭ꯔꯤꯚꯦꯟꯇꯤꯞ ꯃꯦꯖꯔ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯀꯗꯧꯔꯦ ꯇꯥꯕꯗ ꯐꯥꯎꯕ ꯐꯥꯕ ꯈꯣꯠꯄ ꯑꯦꯔꯦꯁ ꯄꯤꯛꯑꯞ ꯇꯧꯔꯤꯕꯅꯦꯕ ꯀꯣꯝꯕꯤꯡ ꯑꯣꯄꯔꯦꯁꯟ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯀꯣꯔꯗꯣꯟ ꯇꯧꯗꯅ ꯈꯣꯠꯇꯅ ꯑꯗꯨ ꯀꯔꯤꯝꯇ ꯂꯩꯇꯕꯤꯗ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯅ ꯗꯤꯃꯥꯟ ꯇꯧꯕ ꯈꯣꯠꯄ ꯂꯥꯎꯔ ꯈꯣꯡꯉꯀꯥꯟꯗ ꯎꯆꯤꯟ ꯅꯥꯆꯤꯟꯅ FIR ꯄꯥꯟꯕ ꯈꯣꯠꯄ FIR ꯔꯦꯖꯤꯁꯇꯔ ꯇꯧꯋꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯩ ꯈꯔ ꯔꯤꯀꯣꯚꯔ ꯇꯧꯋꯦ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯦꯡꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯇꯥꯠ ꯄꯥꯠ ꯃꯥꯟꯕ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯤꯗꯦꯟ ꯔꯨꯜꯁꯦ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯤꯗꯦꯟ ꯔꯨꯜꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯍꯩꯁꯤꯡꯅ BJPꯅ ꯑꯥꯔꯀꯤꯇꯦꯛ ꯇꯧꯔꯒ ꯄꯨꯊꯣꯛꯑꯦ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯤꯗꯦꯟ ꯔꯨꯜꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯇꯝ ꯈꯔꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯉꯥꯡ ꯑꯣꯏꯔꯤꯉꯩꯗꯩꯁꯨ ꯇꯥꯈꯤꯕ ꯈꯪꯈꯤꯕ ꯊꯦꯡꯅꯔꯛꯄꯗ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯤꯗꯦꯟ ꯔꯨꯜ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯃꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯁꯥꯊꯤꯕ ꯑꯃꯅꯤ ꯂꯝꯍꯦꯟ ꯇꯨꯍꯦꯟꯕ ꯌꯥꯗꯦ ꯅꯣꯡꯃꯩ ꯕꯣꯝ ꯇꯣꯞ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯂꯥꯏꯔꯅ इवन प्रोटेस्ट रैली चटपगा याबजा नते यम कन्ब साथी बमने हैरमे अदु हंदकी मणिपुर द चलाइरिबा बीजेपी की प्रेसिडेंट सिदे की मया याउदबा कई ने हैबा प्रेसिडेंट से कई मखलमने यम साथी बने अदु मया याउददि कई दौनरनी अदु मया सि लौथोखरे मखोइना मया लौथोइसि मखोइना इंटेंशनली लौथोइब्रा नत्रगना मखोय प्रेसिडेंट रूल से मया याउदी दु उतनंगाइगिदमक्ता कनां खंगनी था खरगी मतुंगदा हौजि कुइद्रे हौजि 2020 का 5 सिल लोइदौरे असि डिसेंबर की डेट 18 नि निमित 10 का हुमदोइनी मतुंगदा 2025 लोइखरनी 2026 हाइबा सही सि खक ngaइरेबा सी लोइबगा 27 की फेब्रुवारी मार्च मणिपुर की जनरल इलेक्शन मणिपुर की स्टेट असेंबली इलेक्शन लेरे सिगी ममांगदा मथंगी था खरगी मतुंगदा हाइतारे असम की थंगनबदा इलेक्शन लेरे अन बीजेपी ने पालबे स्टेट सिंदा ओपोजिशन इरांग होकनी मणिपुर द प्रेसिडेंट चलाइरगा मियाम की डेमोक्रेटिक राइट मतली प्रेसिडेंट रूल द सुमाइन तवी हाई खिनेना ममिंग तकी थमजनरगा मोय सरकार सेमदिंग ngамद्रमिना अदुगी इलेक्शन की पर्पस द थंब सुमाले से कोई फोंग न खंगनर बवा फमने नै खले अदो अखोइना सिदा नुंतीगी याम वाना अखोइगी इसाई थौ म्याम अमा दगी काइथोय हेंदोगा हौजिक ओजामक यूनिवर्सिटी की ओजाने यूनिवर्सिटी ओजाइसी यूनिवर्सिटी दा मागी असाइनमेंट म्याम लाइम गदमने अखोइ कोर्ट ता अखोइगी छु केस की म्याम लैरे सि हुंदोगा प्रजा की निको खलगा अखोइ तंगाइ फदना नांग बखोट पे यावरिसे सिगिसिदा फेसबुक दा सोशल मीडिया दा अस राजनीति दोल ngang बबु अदु तो बबु आ मो होय खरने इंटेलेक्चुअल ने ngang बबु गा हाइना अदुम अखोइ तुंग द करेम नरम गनेबा अखोइ न पीरिबा कंट्रीब्यूशन से पॉलिटिशियन खुदिंग मक्सी पॉलिटिक्स दा राजनीति याव खुदिंग मक्से पॉलिटिकल पार्टी में की वंगांग रोइ खुदिंग मक्से अखोइ की ड्रामा की सुमांग लीला की एक्टर ने खनबदी लान गने अखोइ सुमांग लीला एक्टर नत्रेब अखोइ ड्रामा यावते तौसन्नब नतेब सम कनागुंबना तौसन्नब याय कनागुंबना XYZ पॉलिटिकल पार्टी दगी नत्रगना वाकर दगी नत्रगना इलेक्टेड मेंबर दगी अदुबो थमोइ सेंगा सोशल चेंज अमा रिफॉर्मेशन अमा पुरंगाय होनबा
thawai yauna tawjaba mi sam kharati lei haibsi chu manipur praja na khangbi gadam ne ikoi manipur praja se sum tawdi shok thaba nai ro jani da ramdi matang rang ngai da violence si haure ngai kali ngai manung du da di ai shagi thabu khuding mu hundu aga masi violence sigi namakta lamtheng na khiyeba mi khuding mu lamtheng ba sida warim ni ko particularly nongoi ba sala kapam do di yai adu masi chaitheng impact adu di loinamak manipur ki praja khuding mu ta phange yes yum da loi hui na saga dab chinjak to adusu manipur baller di sarasi ba yaurim ne afaba ching cha phangoi doi ne sam mioi batana tana animal sing phau ba wari bane khuding mak lan sin swalip se section khuding mak ta ne mioi ka bu am khakta na traga society am khakta na te madu masi lan ji loisan ngai tawgadab se kana na tawgadam no haiba se si manipur praja myam da 100 times thousands time ngang khreb tawgadab authority dun tawbidre sahi ani makhai tawbiram dre haujik pali sidi manipur ki governor si mapanda ki la committee lon khangjada ba bureaucrat officer amane manipur ki chief secretary se mapanda ki lakpa IS officer amane manipur ki DGP se mapanda ki lakpa IPS officer amane authority kanano authority si manipur masam phau lei ribro leitre ko moi makhada lei ngakta ne makhada lei riba mi sing se sina authority da ngang ba tabi ga dab se kanana no haiba matam da aikoi gi haujik ruling da government anytime government semgani na lei riba BJP amadi makhoi gi chatmina ba MLA sing se they are the authorities they makhoi na represent auraga governor da haiba ngamme makhoi na represent auraga chief secretary da haiba ngamme makhoi na represent auraga DGP da haiba ngamme kai gino sida nongwai ka phale se kai gino sa bandol se ngasida protest hoise kai gino natagana any anti social element oi bathawom to gotabda phad se kai gino hwai na haiba ngamdraga MLA sing mayum da lerga aikoi na khongau kong bongoi aikoi TV da ngang bane ba yes khoi ngangi pot se mawalu bi da bane ba aikoi di opposition da leiba adugi wangang loi su oi bani na amaki hena kana ba leitre aduna aikoi na blame to gadam to whom we should blame haiba tar gadi authority oi riba ruling oi ba MLA sing se makhoi da power election na da sarga makhoi na tumin leire yengo ikai dra tha kya sure makhoi na popular government am semani ithu na ikui da na athu ba matam da semani na sum ngangam ba mi sing do handaki me December tang taraga mari da Delhi da boy ki BJP ki leader National Secretary ka spokesperson ka kaurga Sambit Patra ka Santos ka na kaurga nade school ki ngang singi phan pham adum badabu phamaga class lo ba dawna ikoi ki first patra so ikoi ki tamani ra chimisa oima ba mi ma haujik chu anytime oibe yari ba mi ni matik cha khraba manipur ki lusing bane na ha ikoi party da ki chacha khraga su sonda koi party da su minister oimi mi ni koi ma bu je tau do bi yaroi magi dol khener ga su state amake political party ki president aduga cabinet minister me ham oiram ba howji ju moi sarkar se madi moi na cabinet minister chief minister makoi de khandra ga krai de ki UP de Bihar de khalu ga ba oi ga do bu mi sing adu bu noi tham na phamo ga hai na makoi ani na Delhi ki leader ne ani du khangna tau du home minister jaw basuna ta ba prime minister jaw basuna ta ba political party amagi office biar ani khangna adumaina photo du thadu ra kano ba adu gamna adu ki thakta ikhoi ki honorable MLA sing honorable ex minister honorable ex former minister sing bu adumaina treat to badudi masidi khoi am dol manadra su ikhoi congress MLA da su adu to di thina sai patam sero ngango kai no di to ba hong na di adumakti yam to hong na di adumaina to ga ikhoi ki adu da so ga
last noi masen shanti we la koi noi masen shanti we ngai di shanti we da ba pam ro koi manipur gi MLA sing chi ba oi ba du ya dab da gi makoi gi intervention ga makoi na sarkar sema ga nat ga makoi eh nang so du tong nang so du tong har ga condition na mo adu na tra di makoi delhi dan chala ga mi kun tha ni fu flight ta ba karur kya ting ngani flight tan khama tam se chala ga numi numi mai ni kai thor ga mangal li pe sa ma du kai du adu yu lai kai gi tha cheng chi ni thau thung khra imung ona awa na de yen ban phaida kai kan na ni moi da adu na hauji ai khoi na pam jari sti power lai ge do ba makoi na power lai san na draga to min lai be se makoi gi mating ma thau na khra phudu aga makoi na laingat asida authority da makoi na haiba matam da taroi da worgana makoi ma sa matam da na tumina ekoi party drogi step down to re haina kai su kai MLA to wai banate party de to bu de MLA to kadum dai te ana ekoi praja singna sum protest on ba praja sing hau praja sum yoi bani shu ba chat pa mai magi ma thaw na bani ware e adna upai let na sum marak sida marak ta nungai ta ba thodok violence firing adu si thok pai se manipur praja ai khoi gi sulai bak thibani aduga masida mitum sal leiba ruling gi elected members sing se makhoi amak ena manipur miyam gi damakta makhoi na mit mai function na da ba se masima lai bak thibani haina thamjake yam ngai jai khoi gi ji lady pa lengak sida khoi gi elected ore lady ba maru ne ruling gi MLA singi lophom thokpot dawtang adu lobi batangai fatha haidoni makha da laksani ngasi khoi goja Premananda laksage ngasi thamjari bu topic hai batare fresh firing objectives and consequences sai ba topic sig mari lena kamai ni yengbe uja ngasi ngang nan thoki boi khoi gi fogau khai da numai kapsila thoki thodok sing mari lena kamai thambiu nahan gi si hai budi fresh firing hai re ko firing du kha fresh oi bra kuina kapai hai du ne bai ning na dra adu bu taw da di masi khoi gi kaino ni policy mi makha da sathrak pa firing ne ko khoi samjam na accidentally natragana ka momentarily kapsok panate masi khoi gi well plan tawba adu ga yam organize oi ba adu gumba firing ni ne khoi lobi ai de kaino kan da masi mamang da sigi warning jam piram ne ko khoi gi kaino buffer zone henjelak yaro ga haibu gumba ko adagi di maitei sing changwa yaro kana ga haiba khale do masi significant oi kaino kan da khoi gi torbung gi sai phogak sok sai da khoi gi resettlement khara laidna ko madugi pakhum bor ma sui adagi di asam rifle na drug khar ka su kana do no hawkip nukip aming di khangtre ko moi de su phai kholi du su khara ningai sangdani ga su tai ko ana sumai taw dana adum masina mapan gi obe po ne na manung gi obe po ta di si bigger conspiracy ai koina conspiracy sim lei ni manung sida adu gi po ni to sam jam numai kapak na te numai round ni fu yang ke kapak pa that's not a issue na te again no bong si yam nungai na yam lai na kap na ni bom je bong ju pa ka pa ya ro no me ju pa ka pa ya ro khang di ne ai ba tar te khoi le bak siu aseng budi lo hai ba le ba am lo sati adu di chumi ko fake ni ko lo si khoi sam jam matam implement taw doi ni adu lo ji thuai ga nam phu da force hin ga enforce to hom change bo ko khoi si lo implement taw de lo enforce taw de no doubt di chume imphan swai da kai da Bisempur da yari phukta kai da dum lo se dum phajana implement tawi aduga hek bai da taw enforce taw se ko na ga phar rai ga tai enforcement makhalam ne adu taw ba duga sai si da na usan pu gumba kangpo pi gumba se na hek taw da gumba sigi bo ne bo adu di chumme ga so khoina as a student of law gi satra moina khoina mayam da violate taw law di khangbu phaba aduga law bu su phaba kai ro kan da akhoina like satra na tame khoina sung satra dum hai law sometimes sleep never dies and law ji kem kan tumme law ji koi tummi dana raina law ju kem kan tummi aduga madi sibi night da law su nong da hawala kidoni hagot ta ba yaroi adu hagot la bane khona ngang si law da hagot pi law ji da mathna ho loi ko mi na hagot lan duini mi ne implement taw duini mi ne enforce taw duini adu da ne khona ngang si nong madi tawkini ana hu ba so hai law sabab yu wedran ko rule of law rule by law na tiko rule of law ana sigi positum lakani lakta ba yaroi matam khar sangba matam khar lokthok loksin tawai wani ana adugi potu ne da matang se khoi thamningi di akhoi da nongmai ji paka kap ya de nongmai kap di la nongmai ji pai bu ya de masigi law sibu kai koge ka da
Arms Act 1959 koi Arms Act ki makhada noi pai ha ga di license jaw di jaw ko license gun natraga arms and authorized toba police na karin army na pai basi aduna tana atopa mi amata noi pai ba yade ada hojiki si noi pai ra kapak ki wai no kapak i noi de kapak to ne ba ko aduna arms act violation ne si very clear ore ade amana boom si local met oigera ko adagi di country met oigera ade atopa lam foreign met oigera whatever met oiro masi explosive ki manuga challe adun ek amalai maduna explosive substance act akoi gi explosive substance act namani sida direct to explosive act koi 1884 ana sigi posi ju violation aduna ni pompi ni edu phare labuk ta kain ta tum leidna ko moina met to boy jarin da yamna ngai se ina ko moi pompi perang si local met si sukimatik loiba naidi na dra aduna takpadi somewhere inside the Chuchampur somewhere sigi boom factory si lem no ma le ko leiram do ma mati leiram mani masi leidana bu boom tholi no ana boom factory le ba ya poti si explosive ek ki makha 1884 da masi yada basi ni tawrisi ana sima akoi na yam clear oina khangbi tare ade amana nomai kapak posida kapai ba jaga du da encounter to yare caption ba yare army na de da samar phalna de secret regiment whatever hu ba dia kai gino har kanda aduga combing operation to do mi jaga du da combing operation to di nungal to boi wane ba ko nungdang du to je pung nipa ma khai gi wai mapan gi wari ni ba kapai mi ni kun sa du without any interruption the kap thar in ba ko with bomb adu civilian target to ya de hu je hai ba phagok chau khai ga hai ba adagi di kangbai ga hai ba torbung ga hai ba swai city this is the masi khu lu mon da ha undefended village kawi civilian le jaba kanam to defend to bidra ba undefended village ni undefended village da boom tha da na nomai kapsum bi shu ya da pore ba ko lo wa gi matang ne haji ado ya da bani ya da bu tore ana mathang da ina haji na su ma tor pusi lu mu le ri manipur de ana maming chan ba chat pa khona draconian lo ga na haina ba ko upspice armed forces special power in 1950 this police station khara na ta te di disturb area law thui ro section 3 gi makhada upspa gi makhada disturb area law thui ni once disturb area declare ta ta ga di section 4 will come into operation section 4 matung di special powers committee section 4 of upspa ne any jaga la sang bajai ade any jaga operation to bi ade gi di any kano da close premises so thuwa ga operation to ga do ni mi pha ya do ni da ka le di mi du adai du da lotion ba ya do ni ba ko aduna Satigable laws. Aspire and Munatico, I'm not against, I'm not in favor of Aspire, the local version. Repeal to Hajerini, we are one of the campaigners of Aspire repeal to Bogi. And I know Tamzina, Taubutoget Aspire lady, no need for order. No make up order the Kaiti, or percent of order the Kaiti, Mapam Nutsang Aspire section Pugamakada, Lumzatavaya never got Saturday, and Saturday was in a quite low collation. I think a top of Lumana. No make up a quality sigi magi men kind of thing sagi magi agenda separate administration adu ada this different thing ko aduga magi immediate cause the effect kind of hakanda ngasai gi strike terror in the mind of people now people distract to terror mistake to ne yong khunu kap thage hatoke bomb thage leina ko adun takpodi strike terror in the mind of people now adu masigi sibu kai ko da terrorist ekaway strike terror in the mind of people se tau ta terrorist ek ne ba adi ani sui ko ko manipur si berani akhoi gi khara khang khara ko thanda ba phur makhun thoi ha gadra akhoi gi masida la la na ho ja bi la na ngam sam jori ba sida ni bera le je hujiki law si very clear ni kai law na ka amana terrorist sing si terrorist organization and law tho ga moi mathak action lo ba adune law mani ko adu law sin kai ko ga da unlawful activity prevention act 1967 ko adu makhada ni terrorist organization law thok tu si mai section 35 ki makhada law tho ga schedule the war yaw terrorist man mani mani yaw de ni hoji tam da kai da taw sing ji pambai parang kai ke taw se khoina ta ba khoina ta ba te magi unlawful activity prevention act ki magi schedule number 1 di yaw bani akhoi gi belly based extremist group kind of mai te base hai ba kind of ta yaw ne pareng sana yaw re ba adu kuki gi di not single yaw de ba ko adu ai haijari di that's called government policy ne ba government ministry of home affairs gi policy ne ba do aduna terrorist organization law thokpa haisina that's the government policy under section 35 and amending the schedule of the unlawful activity prevention 1967 ne sima clear adu amana ek to ek ma to mi haliba
mi kidnap tawriba leidna ko mayam si kuki gi MLA tara ka dudi ai di khamada MLA di maming ojabani they cannot do anything kaino moi di hostage thamam terrorist ni hostage ne thami ji they are keeping under the hostage of terrorists aduna ne khoina ngang di ngang aroi he ngang maga kaino tobi ki do ne ko ana district manga angang gi like to yawani ma baba black ship ta A for apple ma yawani K for kangpokpi nadra C for chusampur A for pezol adagi C for Sandel and one more akogi Tenopal sigi district manga si somlapna terrorist occupy tawle Kashmir je po je Pakistan occupy Kashmir India na bud India gi lamni logjaba adu India gi under control do leite ha ko leitega su jawo Kashmir gi assembly da asai seat mogi kumari kumara vacant thamine hoji wari boba haidi India is claiming that pork is a part of India aduga Pakistan haina azad Kashmir ni hain azad edi ninga tam haini that's different thing ni adu India ni terrorist occupy territory pork haine Pakistan occupy to leine illegally amai to na hojiki koi district Manipur district manga sidi hojiki terrorist sing occupy to leine territory ni khaleba adu khanbudu no khoina kaim to numai kapte army na makhut hande leina ko paja ngak pi di ngak pudu khatang khudong chadu mandi kairobu this are occupied by territory ni hojina yana moji suspension operation ne ko su in taw thamije ada noning idi su da su na taw su yawri United Cookie Gari Army ga taw su yawdri adusu unlawful organization law tokte adusu akoi terrorist organization law tokte adu sidi this is a government policy ne ko sidi law ma adu law ma kaino kanda terrorist ki ek to ni ko organization taw sai organization ek taw individual se masi pha ba yai phu ba yai ai matun dan di pibe adusu samana na unlawful activity prevention ekimakha pha do ni masu organization do nate ko me do individual as a member of that organization can be arrested can be booked can be punished under the commission of terrorist act kayawi aduna section 15 of unlawful activity prevention act si law si akoina khangdabani na terrorist organization laukthok te moi pha ba yade terrorist nate sandu e ko this different thing amana hujiti law si semdo e anobo law la Bharatiya Nyaya Sanhita 2023 adugi section number kayano amana 111 adun organized crime idi kaino kana drug ka tawriba human trafficking ka tawriba Manipur da yam nungai bomna nongmai si paktak na phangi akoi di akoi we suggesting hayeng atopa government lakpa da khuji government halakane se halakta ga di akoi census ma mi kok thibu na taba gun census am tawsi gun census sing di yamna gun jam lai ne ko per capita gun how many person holding per capita gun ayam tok tok bu nungai ban khale khoi di lejete akoi di kanam tra ngak pi dra mi nga tane khoi di gun pai ba mi mam le gun census to bu change ba ko adu ma singdu organized crime ko akoi se tawris di illegal immigrant ga hariba adagi di sophisticated weapons mayam pai drone dorang pai ba the sniper rifle ka America me adu me ka ta si mayam sibu weapon gi arm trade ki illicit arm trafficking ki business ma karwa am lai uli na tro si organized crime ne ade akhoi na huji ngang nei ba drug hai se maji drug ki phare mi si organized crime section ji bunga sibuk da pan de si kamai tok jang khang din hadu nei nu ngai ji drug macha pha ba du na jail thambi re chaw chaw du na du nok tu na dum chale re wari bo moi di drug cartel ko emotion drug cartel hai ga di drug cartel si skui mating moi di powerful ne su to su drug cartel yom do ne ko narco terrorist ka haji ka ngu khana ai bu dai je di an drug cartel yom do drug cartel ji ka ma gi di private army lai ne Myanmar da drug cartel ga Myanmar government ga agreement sign to in ngam jang gi drug cartel ji da ada area da ma gi empire ne amai to na khoi si drug cartel culture ma su la amaga di bera le this all are organized crime ne ba ko adigi illegal money mayam election da su illegal money sinarang bani sinabdu nabu Manipur da ji akoina tatna haiba Manipur irang thoi sigi main ko sikanate this is the kainoni akoi sarkar pai bo be pai do be MLA sing sina magi constitution si khangdabadi thokpa thokdok ngakta ne ko the power come from constitution gi power lakto ni si means the power se governor gi power se minister gi power MLA gi power is come from constitution moi di khangdam Delhi de lebining Delhi de exactly the power lobo support mu sai ko I have no idea aduna sigi aseng badi akhoi constitution se khangdabagi dosa ne ba khoi na tari aduna hujushu mathang election da kai da afaba constitution ga khara khangba khangdaga su khara nainaja mi hangbam change ba ko MLA loi khangudi yaroi MLA ni haidi education qualification leite MLA oibada tawdabu kare be singduna leba ngak pai du di
लाइक से याद यापोते लेबा ngak pai di constitution yaud yapote akoina governance kai kainate governance in accordance with the constitution ni mi karam law pass to kada ge constitution yaud ni adu 7 schedule kawai law pakwa pass to yapote central state gi to yapote adu suba mayam si len law kai si len kai si state subject nai adu state assembly pass to control akoi di len law de state assembly pass to de akoi sare 1960 gi akoi ni union territory oringai da Parliament pass to law chanari ne MLA LR ai si ka je amend to tho dong ni repeal to ka khoina no go sem ka hai dong adu du khangdra mina law len sa khoina sem dong ji khangjil lak mina dum do sa da du lei hai bani da adan law and order ka hai ba public order ka state subject ne du bera lai se lai ba army me asan phur mayam si they are in the aid of civil power ne mo independent act to ya de they are coming here in the aid of civil power aid to no lai aid mateng pang do civil power mateng pang na lai hai bani da anu requisition tha ba du to da to yam changi post adu khoina civil power du de khoi khut lai ba ko army do khoi command bu di Indian army ne tor kani ade ministry ga sa army ha ministry of defense ade asam phul central armed police force ko emotion BSF ko se moina ministry of home affairs khan tor kane ba ko adu su command de Indian army to tor ga su order to entire policy program sem du di in the aid of civil power principle makha den have ni da akoi si adu su constitution khang de to ni ko adu su yaw ni schedule 7 schedule gi list number 1 da yaw do ni list number 2 gi 1 da su yaw ni in the aid of civil power in the aid of civil power have project khang ta ga di lu da adu gi poni adu minus main to ba adu huji ki potu ni adu ga huji ki do bigger conspiracy da si terrorist occupy to ro territory ni adu ga moi sing ji huji ki 111 over 9 sanitation organized crime kore 113 section number kalaga 113 113 hausi gi number gum jani ni 113 sida kay yaw ga terrorist act ni rakone terrorist act sa yaw ani terrorist act id kai no mi hat pa mi ngon bom kap san ba mi ngon phu ba lut to ba adagi kidnap to ba terrorist act mayam yaw ani aduga amasu yawi or haraga strike terror in the mind of general public and ham yarani da duni strike terror to bong kap no mai kap kiali ni akoi na ha ya da ga yong kap thara ge ting thak tagi nadra aduna kanam ta bu befitting reply ping am pote ani kham da adu gi pot na si terrorist ek ne khoi book to go da bani moi pha ga da bani terrorist ki hidak lite ko there is no medicine for terrorist terrorist ki hidak ti ma sayan ta hon ba natraga na encounter on the spot ada solution bi angang olan ba jing thau pan nga hai angang olan ro ji hadi pharo tam ni yaw tam angang olan ro hai ni ba solution ro hai ne ba hujing death penalty hai ji lo gi mon da ana terrorist ki di terrorist ni mo ji clear ni ko se de laptop lap ai sing du de du ne me am khang da laptop tam ni yaw hai ri ana lo du de khon sum sak sa ba dong cha ta phodong taw le mi na hujing po to supreme court case me am du le ri kano daga tas hotel daga adagi di Sibaji terminal daga attack tawi du terrorist laptop to ying le gi boy pha ga mo laptop ka ba de nu wa to bam chana re ha ni da ad ek tu da action to wa ngam daga na ket wa ro ket re di khoi gi black cat le da ne ko khoi gi national security guard and lay terrorist counter terrorist kita mga train to na adu moi gi nickname je black cat ka wa ati amu mo le se lak to ni ket ta ta sathi ja ne black cat manga to tang thara nai khai ba da dum loi ja ne ba du khoi da thajin ba gi kele ba du leite chini political will le to du thabak tu di politics na to du ne lo di sile re lo du pa ga langjan du si politics na to du ne adu bu political will ga wa political will je khoi yaw da ba political will yaw roi yaw de kai na kan hu ki do constitution nung idu khangdramina porque will the constitution lak toini people ki conscience lak toini adu potuma ko hore ba ko aduna mathangi vote tawboda ga di everything lies on the board election de loi lai ko election apho mi koina tatna haidna angang sing ju khange mi plus hood ai mi hood akoi khali mi hood natro they are representing us ni democracy le ba tu pai committee ko one vote thada ga loi chai manga moi pai doini aduna vote thada ba sida koina pure mi plus hood ai inga english ki londa angang gi do me plus hood equal to mute with the no other hood said the how draw quick collision me at the color kazu ka to samana mo to business ka ba ton pale je ba hood to yaw drum me mathang de me ju oi ba hood chu yaw sing khan bam sing irrespective party ai du ada party khoi di ranti to de khoi di angang kha lai ta ga lai dina ko mayam da chum kha hai ba se khoi thabak ne ba ko ala me ju oi ba hood chu oi ba se khalaga di phani atop state de hood yaw ba yam yaw ida Mizoram gi ji hut yaw jani Mizoram gi lal du homa ai je si message ma hut yaw ai mi dang oram da ba mo su mi dum ka we mi je Mizoram ju mi ka we ala ma de aseng mi hut ne ba aduna bu prime minister man hauju phok da 7 time unare prime minister ne mo dia fawo india gi number 1 se 7 time unare lal du homa pitu Mizoram si pi e se ke ni ko pi mi pitu ne te ko
assembly ki seat akhoi gi humpu moi gi nifu adagi di parliament da akhoi gi ahum moi gi ama adu di lam jo khun saw wele mi jo khoi moi whole Mizoram gi population si di imphal sini yame adu du sing ngakta lehawk tu le jeta ba samphai nong phai Manipur nak na ba Sujam bu nak na ba phaijo nak na ba khar lehaw le ai hai jai di mi di pik pelai bak tu na pik state tu na 17 times unare moi di territorial army ga hang rabani paisa lakh rabani 300 400 crore 500 crore ba 1000 lakh rabani hai di drug route chu shifted tawre from the irang lai rabina from the capsule ko yadam drug from the kap tho ko ra kai chakam doine golden triangle lom di lakh ba Myanmar de lakh ko Manipur gi drug mayam si sat pa yadam Mizoram baya Mizoram oire ba Mizoram is danger and moi high re Mizoram si danger oire bani aduna madu kanna be damak ta moi huji territorial army sem drug si moi combat tok do re Mizoram de adu center da chalaga high re pesa bi rakhre Minister home phade moi recruitment ngana ikui tau re ado takpadi mi gi pot khra tawjari heba adegi di external affairs minister Jai Shankar dudi mai mamanam maso ISO officer ne laldo homa si ju join to dinga civil servant ne maso adegi de songi Jai Shankar du boy same base ni haine mo unana sa tak na ha ga no akhoi de di minister unabudi hairo no akhoi gi ba am ta di akhoi si kai no mane ai en khamba de di chi si India constitution khangdam gi dosa ne ba India constitution de di acho state ki chief minister dun hene recipe ga ni haidi chief minister loya Maharashtra Chief Minister, Manipur Chief Minister, Nagaland Chief Minister, Bihar Chief Minister, same status, equality do. Constitution give equality status all Chief Minister irrespective of area, irrespective of population, irrespective of color, irrespective of anything. Kan khai dok teo. Adu this sama adro. This depend on us. Aina IC Manipur Chief Minister ni ko ai picture ko Tripura ke Chief Minister ko man sama status khan mangamadi sama na roidro. Akoi na paki de kibra. Akoi inferiority complex hai ga mai lai bra khang de ne. Adugi poni da constitution di samana we are also state we are same with the Maharashtra we are same with the Kerala we are same with the Karnataka ni tawbodabu nang tawdu thabak thana du di in accordance with the provision of constitution ai sigi poni ai asi adu haining mai ta amana usigi nomai kapai sigi atopa mana akoi gi present rules si failure bra haibagi acho big question ni big question hai je kano ka president rule ka do thamino za haibaja akhoi angang like tai president rule si mis resign to hibagi mi ni khana bagi no mai kapa pe na te president rule thamise president rule pabiu Manipur ki president rule order du da ahan ba paragraph yaw ni ka yaw ngani governor ki report natra otherwise lak padagi president is satisfied oire kari satisfied ore ba the state government cannot be carried on in accordance with the provision of the constitution state government say provision of constitution ki matung ne thabak to ngamdre aduna PR thamai ni PR Delhi de ki chele si kai marum dina ha kan state government si not carried on its function in accordance with the provision of constitution hai article 356 1 hai ne ba ko adu hai bani na PR ki main task kai no ha kan da huju government lai ne PR governor na pale government se president delegate to ne ba ko sigi government state government ni se state government si in accordance with the provision of constitution matung na tauna bane PR lai se adu tawdragadi PR du su chum thamai bu du purpose sap to objective du phangaro hai bani da adu ai ni phagi him tawje ni president rule lai se kari gi no hai bada state government cannot be carried on in accordance with the provision of constitution ni PR la su adu ngamdre atakati Manipur di thamna badi leitre PR ai the constitution matung leba nga oro thamai ni ba ko adu PR du constitution matung leba nga pa ngamdre di free movement yade constitution natro do article 19 1D ni nadra adagi right to life mi no ka pe bu ka pe du article 21 violation natro adagi aswai to bo rally na chai chaba adagi tiar ga chaba mobon chaba adagi aswai kampo bi to bo rally na kaim chada ba du equality close violation natro article 14 violation natro aduna takpati CPR among the su state government not carry on its function in according with the provision of constitution adu di Manipur da thamna ba si leitre ba ko adu Dr. Ambedkar na hai mi phagi wina admai to di kamai to ni na constituent assembly da 1948 49 khana ba da Dr. Ambedkar ma samang no hai mi sigi remedy di kaino kanda people ki mandate se fresh amu lawai ma hai mani ko hai mati ko sumaina tawraga di fresh mandate law hai me fresh mandate amu election to ba hai ba sima adagi amana hojiki sida bera ama lai khoi kai bera na kanda akhoi ji like simun na pa de ya constitution ji khara pa de ya ha ojani na khoi thabak ni like pa ba athan ba si desam our duty ni bu ko khoi gi kaino na UCP bi ba article 356 sum pa sida clause number 1 2 3 4 5 ni ya khon 5 si Manipur da apply to ko do ni ko sida danger le si saka seng ya ga yam thuna February ke tang 23 trom do loi do na ko pia se 6 ban ki cha adu semung ta ba adu ek cross to ki ba
it should be satisfied the two conditions given under Article 356 clause number 5. Condition any piri bako condition any do fulfill to do. Ma hai ma yawam de 44 amendment ra hapsa pani. Ma hapsa ka rakada PRs pakham thamana ta PRs 6 months ki parliament ke house ani approve to ka nakanda koi di parliament form of government ni democratic form of government ni sovereign republican form of government ni na da the federal structure ni adra ma gi poch kai da na baina people gi mandate consent of the people si hujik represent lok sabha lai saban tawri ne bako aduna moi gi approval ya la ga only exceptional cases sangdok no bane exception ni ko PR sangdok ko sin rule natte PR thamda ba se sin rule ne an exception da sangdok na baina exception da only tong na baina parliament approval sum thadok chatli ne adubu beyond 1 year thakto ani police him phare ko ado beyond 1 year de chak kya ga beyond 1 year di anik sangdok khare amuka chak kya da ga de beyond 1 year ko beyond 1 year de he sangdok kya ta di condition ani article 356 se pi de ko 356 question 5 ta adu fulfill to changi mo si kari condition ha kanda akhu state sida natra india punamba na india ai ma check khara da national emergency lai raba national emergency 352 lai ta ga di sangdok pa yani haiba 1 year gi adagi amana election commission india na certify tawraba hujiki mafam du da election tawba nungai hiroi aduna PR sangdok ko na ma haira adu mata da PR sangdok kane aduna takpadi kaino kanda PRC minimum da a minimum a maximum budi 3 year yaba adu constitutional PDCD yaga di sahi amada hina thamganu haibani da hai idea je aduna khoina suspended animation ji kuina thamba ju sumde masi esa bo my case sa yu yawbani suspended animation should not be used resort to a such yam lo le moina hai suspended animation ni thamanga am tar um thamne ba akoi sahi ga phajala ka dore je sisu koi tongan ba suspended animation makhalam ne khoji new form of suspended animation mani buta hoje ka aduna ai si suma sing nei na ka da constitution si swai da phakha tar e ba ko adu aina khama si mayam se ko mun khangbi ba aduna aina khamba da handaki February tang 2000 kano gi 27 gi swai da ga amuk extension gi swai da di phak tar ane ba ko aduna dissolution gi posu yamna wang mai tai constitution pa ba ni ko thengna jai se adu gi porama aduna sarkar se yam to sembam changi na ko sarkar sem da basi moi de leite number adu ko chana de manipur numbers no count in manipur di everything done by center ne ba center loi tok jabri na ko sarkar sem kholu swai da thodo na hai ba kana ro da kana de mon su sem khan gi de sarkar sem ba niyom de claim tok doi ne ba claim ga loi ba mo yang khai hum ku thra te ko thai ba chala ga claim tok na te claim should be done by only one person representing he or she will be the leader and he will be appointed as chief minister by the governor under article 163 ki makha da hapaka doi ne chief minister aduni claim akoi kan hai se council minister to aid and advise the governor as one sai 163 aduni claim to duni 160 makha da chief minister hapani aduga atopa minister singduna adusu governor appoint tawani on advice of chief minister adu de government formation government committee council minister aduni ate no sa thok wi wani council minister is a real executive power of the government lies in the council minister ne haibani da adu potu constitution yawbani adu nainadraga di bap tu tana roi ba ko na khoi de bap tana da bagi pot ama lei ren akoi de bap taw ga naund le bagi pot mi nei lei ba hai tare khana sigi bo sima hongdok chang adu ne khoi na mihut khan ba da khatang chang law ba apha khan bi wa ji kai no moi du asing da khoi na kem taw ngai lei ti moi na loi taw dong ni once we both hada ga both ka ga matam da di everything should be done by them they represent us ne ba akoi sidana moi na khoi represent taw ba am ta da hai tare akoi ja so ba lei ko khoi na election ni matam da yamna chabi thakpi tawbi mi phaw phatab leitabi kwa pasang sa taroga masa yon thoki hai tare adu gi do sani da sing modi amasi interrelated in business circle ni tawdo bhandak ki matang sa awon mom changi no block election is we ho tawdo huji agenda du ni ko huji terrorist ni laukthol ga mohi mathak ta military crackdown changi ba ko terrorist hidak leite in haijabu do masi khudam aibu Chhattisgarh da kwa adagi Jharkhand da Gacheru district Maharashtra da Odisha da hojik si Maui sing si leibam leta Maui si koi gi prime minister lauk thokre home minister Amit Shah na su lauk thoe moi policy kano kanda 31st March 2027 sorry 2026 ki mathang jahi gi thaw hum ga khadangai re ko 31st March 2026 is the last day for Maui ado Maui si moi muthat an lauk thokre they will eliminate Maui si muthat an India da Maui sa da le lauk thokre lan atang ju koi mo next slide se lo sandore aduna moin hai si either you surrender or you will be laying on dead on the ground hai si nang si surrender tawro nataga na
na si bak san du ground da tar ne si ne mai ji india government ai ji adu gi di mawi si uji tak su lo ju lo do re mawi su ji barsat region ga ji mawi ki stronghold ni barsat si almost eliminated lo dri ba mawi ki di moi zero tolerance against terrorism is sathari ba mawi kashmir da sun kashmir da sathari ni samana na da khambada manipur da su adu gi policy sathari bam change ba ko su lai that's a different thing ni ana si gi akoi da kok chung hin om change ba ko delhi da chalaga sarkar sema nataba de ai ki protest ka taw han mo delhi da chalaga jantar mantar da adagi kai no phamaga we need crack down terrorists just like Maoists just like Jammu and Kashmir terrorists kind ga hai ba gi khola om lai kai no mu akoi na hai ba ga moin hai ne ta ne ba to khujik ti ta do khang de ko whether they are ta ba ta da there's different thing ni kai na kan da it all depend on us akoi gi nature gi makha ju pole ba ai na kamai mi loina ge se ai jam son na taw ga di so so phatte na kai no power si Supreme Court amasung constitution high city state are also sovereign in their own jurisdiction high ne Manipur is sovereign ne akoi gi jurisdiction ni kai da phang de ba constitution da le lo se madu se da se me akoi subject ne akoi jeb doi ne adu I am sovereign natro adu khang bom changi hai bani da khang da bi pothong ni Supreme Court high khre da na ano ke so high khre da law and order state subject ni Manipur da di law and order pu chai chai ra law and order di yaw de constitution yaw si di number 1 da state list yaw si number 1 da public order number 2 da police hai bane police ka public order ko natro law and order ai jo adana law and order state subject ni adu da nu ni sathau hai bane be akoi na satha da bai wari ni an si mayam si nei na ba changi da hoji ki potu dai hai je bigger conspiracy ma yaw bra bigger conspiracy di army ni ka do no captain no armed police force ka do no mana ta su lei na regiment yang amna adu na ka do captain no lei na ko coming operation no ngala tawri kai no khudak to changi la toksan ba ya da bra na ta medium na phadi yes Luri wari sam adu ko bigger conspiracy ko yi ko yam kan haya da bigger conspiracy ma lei bra nataga na mo syam kan gidana moi mathakta attack to ngam dri bra nataga na adu nataba tongan political pot khar lei bra simam si nei ne bum change ba ko adu bu punamak le raga su lu thugai di lu matun dan di bihum thok arm se ki thugai re adagi na ko re dra psycho to ek violate tore ade hoje ki section 1 11 1 13 of Bharat Naisani organized crime terrorist ek tawre natro ade unlawful activity prevention ek tawre ade di kana kana nu pam sam sang sang ba ya ko tu korang na ku hai re adu di preventive detention to thok tro sai gi preventive kano khoi gi national security act 1980 pa lo dro so ba mayam si lei bani duna si mayam si khang ga khoi na ngang je si moi tawni tawro ha bana te ko this our khoi gi constitution people right ne akoi tawda ya da base to adu maya ata ba sing new tv tabi maya khalang ni ozani la lu pa ngang hele kam to su lu ngak pi da ba adu su chumi lan bana te to ko basung noina laws enforce to wela tawra akoi te du ngang bo da kale public opinion no form to adu public opinion si voice of people is the voice of God hiding ko adu masi amu reflector of government india na ta ba khoi to si la la me ni si to ko do oi ra me ne ba matam la khini adu ne law sometimes never dies ai aduna lu hogalaga samu sathi ba ko samu lam sa gai se lek ta are re ju ko to ni and the longest hand se longest arms of lu gai se kwai sang ba arms se lu ni adu hai lu se hogala di cookie terrorist su ching nu lot kera kano the laws lo pa chingkhala ka to longest arm the lu du oi bani na an adu gi potu we still believe khoi lu da tum thaje nga si bukta lu du bu de khoi mi du ne ba soi di lu na te mi and lu is still there we hope lo no ma hogol na khai bi le aduna tno pa shoriti na khoi mla bi mp bi mo na su lo hogol piro nei da si kholao oi bum change adu da ma ji press firing pharang kai law ba adu gi pot ma am thamjeni mai da yam mai je am rik chum ba thambe khoi ge ni su round ba tar ozer bi trak sege matam si su bi no to bani do matam dum sa gi lo bi yani khoi gi hoji jik lai ri ba pr government asida mamang da su jana thambi kre mamang da popular government ama leirami matam du da law and order ngak pangam da badagi PR amu leire PR leina su mu law and order se du ngak pangam re adu itara gani masana ngasai han haibiram ba Dr. Ambedkar na haibiram mutung ina sui koi fresh election gum ma to miam ge minded lo ma darka lei haibo to koi opposition side ta se du hana da gi law ge leiri ojana hari wafum siga koi opposition side ta gi thamli bai koi gi fresh election gi demand ama to gi wafum leiri se kamai yem bi anis ai di agar ko ai opposition na ti ai di ruling na ti wai kai mati ko asi statement sab mana ye hana ma si praja majority na loina khanga bu afam ni da pot chi
कांग्रेस खकी डिमांड नती है जे लोन डिमांड तौरपने है बनिदा सै ओजाना हाइबी दुसु सैगी डॉक्टर अंबेडकर की वाखलोन दु थम इसे नमदी एनिमेटेड सस्पेंशन ने सुम सांगदन दंबसु याते अदुगा असेंबली डिजॉल्व तौरगा अनौबा इलेक्शन तौरगा अनौबा म्यूट खलगा मकोइना मक चुमना लेंगा ngakpa ngambre yengo haibneba potche सैगी एग्जाम द फेल और मीसिंग तो हंजन यूपीएससी द सामर थान देबा फ्रेश अमका कैंडिडेट कौवेब नत्रो जा मरमदी नो नो नंग यूपीएससी की आईएएस आईपीएस ओइबे याब मतिक साब ओइद्रे न मंगोंद टाइम मागी थाबे याबगी एग्जाम अहुम लंग वेर मंगा पिबदे हेलदी यादेब इवन मेडिकल नंबर दसु यादेब छात्र लाइगे तम छात्र द नम नै कोई डॉक्टर तमन बे यादेब मेडिकल थाब दसु ताम लैरी अनिरक थाब अहुम लक थाबा आईएएस थाब दसु अदै लै दुमाइना क्वालिबर हौजिकती याम कॉम्पिटिटिव एज सिददी हौजिक पालिबा लैरिब एमएलए ल खोइना असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी रिप्रेजेंट तौख्रबनेबा अखोई प्रजाना लाउगदोइसे से ओजाना मेक सिंग हाइबिरबने सिदा प्रजाना सुम भाव ताब ngमद्रबा नत्रगना प्रेसिडेंट रूलिंग एमएलए सिंचिना सुम तासनद्रगदी कनाता अखोई वामिनबदने तौदुसे मखोई से एमएलए लोइनमक हाइबदि नतिको सम ऑफ द एमएलएस याम मतिक साब याम लाइक हाइबा हम खंग लोइ यावगनि तौदबु खंग बे और सु मखोई सिंग दु माइनॉरिटी ताम बे याय मेजॉरिटी ना खंगदब नत्रगना खंगसु खंगसनदब याम लुइ जाय तुमदब मी हौदोक लुइ हाइबदनेब खंगिबा कांबु सिंदसु खंगसनदबिदा तुमिना मरमदि अखोइगी पार्टी की अखोइगी हौजिक एनी टाइम सरकार सेंबे यारिबा अखोइसी हेक पार्टी रगी तुब तारगदि अखोइसे खुदोंचा फंगरोय नत्रगना अखोइ मथक्ता सेंटर की अखोइगी सीबीआई ईडी अदु गायने खलैदना अखोइगी हौजिक इंडिया दा बीजेपी सरकार सि लाकपदगी 2014 दगी मखोइगी हेक मायोक तौरप मीसिंग पॉलिटिकल पार्टी की एमएलए सिंग मिनिस्टर ओरगदी मदु अदुमाइना थाजन बगी पोलम लैदना ngरang बगी ngo नेशनल हराल केस की मतंग दा ngसाई राहुल गांधी अमरी सोनिया गांधी ममा मसा क्या कोइना सही क्या वोट पीरे सही क्या वोट पीरे केस ने एफआईआर सुलैतबिदा अदम ईडी ने कौरगा लास्ट ngरang दिल्ली की स्पेशल कोर्ट अपना नो अइना ना जी डिसमिस तौथोरे ना नदे प्रसाद वोट पसे मखोइगी चटनाबी मोइन तो अदुदा अखोइ प्रेजेंट मणिपुर की बीजेपी अम दिमागी एलायंस ओइबा पार्टी की एमएलए सिंचिनने हस सिदे अखोइ सि केंद्र की मी लिसिंग कुंथ्रा की मिहुत ने अखोइनो ओइरिसि अदुदगी हेंदोक्तना कैबिनेट मिनिस्टर ओरगदी मणिपुर की लाख 9 की मिहुत ओइदोइनी चीफ मिनिस्टर ओरगना ऑल स्टेट सिमी पुला अपुंबा इन मणिपुर रिप्रेजेंट ओरगा दिल्लीदा मणिपुर की मिनिस्टर अमख ओइदोइने अदुक चाउबा रेस्पोंसिबिलिटी मखोइद पीरगा मखोइना रेस्पोंसिबिलिटी से खंगना खंगदब नते मोय खंगम गदम मरमदि मखोइगी बीजेपी की एमएलए सिंग मरता रिटायर आईपीएस ऑफिसर यावरी रिटायर आईएएस ऑफिसर यावरी लाइगे बि यावरी अखोइ मोयबु इज्जत तौवेबा तौगदबु मखोइसे मपान थोकना मथौना फुदोक ngमदबसे अदु ओरगदी मखोइसे फजदब लोनदा हाइगद्रा यामना निपा थोकतब हाइगद्रा निपा थोकतब थौतुदी तवंदनी मखोइना निपा थोकत्रगा कनावाय अखोइ मणिपुर पुंबो वाय अखोइ कइना खन कांग्रेस के एमएलए मंगासना अखोइ सरकार सेमगे हाइबदा अंगाउ ताने क्लेम तौ यारोय अखोइ सेम सुंगमोय मरमदी सेंटर से सेमल होयबा सेंटर से टाइप हमने बीजेपी की लिस्ट अम लइए लिस्ट अम लइ 2017 दोजा अखोइ की बीजेपी की एमएलए कुनगा माथोय का काबदुदा सरकार सेमलिमनेबा कांग्रेस की कुनगा निपान का सरकार सेमंद्रिमने अखोइ की ना अहुम वाटपा मखोइ की तरा वालिबा तरा वाटपदु सेमलिमने ममदी सेंटर द बीजेपी लइना सिदसु मखोइना धारपा नॉमिनी गवर्नर टू बीजेपी की गवर्नर अमा थारपन बीजेपी की पार्लियामेंटेरियन ओय बनुपी नेबा नजमान सुमाइ तवेना हौजिक से मखोइद सरकार सेमनगनी सरकार पाइकनी चिमसम ओय खिनी कैबिनेट मिनिस्टर ओय खिनी हाइना मखोइ आसाद लैबदुना अखोइदी लैनुंग द संगेना अखोइदी वारेना से अखोइ याम सांग हाइरोगे तौगदब थौसि कनान तौगदब नुहाय मतमदा बीजेपी की एमएलए सिंगसिना मथौना लेरगा मखोइना पांगथोगा सिदी यारोय नोइना सुंतो होइसिदे अखोइ नोइ पार्टी दे तोपरा नत्रगा अखोइ रिजाइन तौरनी हाइबा धब अमखक्तन तौबो याय
सेंटर की यूनियन मिनिस्टर सिंह बीजेपी लीडर सिंह धप तौगमदे स्वाइद अखोई लाइकाई दा लोकल धप तौरग लेरे लोकल दे अमक तोइबा कइनो nganगुरगसु ए गाइना अखोई नोम सरकार येगुने टेलीफोन पाइखत खिदे ना ब्यूरोक्रेट ऑफिसर सिंह दा सेक्रेटरी फमी ऑफिसर सिंह फोन पाइखत दे ने एमएलए ने धप तौरि दुने अदुगी मेंटालिटी दुना कमाई तौदुइने टेलीफोन पाइखत दो एमएलए दुबु पोस्ट दुबु इज्जत तौदब नतेबा एमएलए मीदू इज्जत तौदबु ओइमगनेब अदुद धप तौबई मोता ए कईनो फोन पाइखत से ओ अखोई पावर लेते अखोई पावर लेनगाई थौक तौगे अखोई सरकार सेमगे अदुगा प्रजा सेम गाइगनम लेब अन हौजिक ची ऑप्शन जी लास्ट कईनो हाय मतमदा मणिपुर प्रजा न लांगे इरांग तौरे मणिपुर प्रजा अखोइदा अवाब तानी त्यार गैस मई नोमई कापतन खोतन मिसिमिना यम अवाब तारे मणिपुर प्रजा से ILP डिमांड तालसु अमतरसु मिसी मिना थोक्त्र भाव लोइनमक अखोइ अवाब तादबिदा फ्रीडम फंगम फौ यौदे हौजिक MLA BJP की रूलिंग BJP चलमी ले MLA सिंसे सरकार सेमदे यारोइदब कांगु दु तोंगा लेजर खरगसो सेमबद यारेन पुनमिनैब दिल्ली खोंजत पुन चलमिनरगा दिल्ली की हवा नुसिक समरेब मखोइ खरसिनने स्टेप अमतंग दि लौबियु अदु लौब नतन उपाय लेते अदु लुपमिनब तामने हाइसिद लोइ से अरोइब राउंड है बतारे ओजा प्रमाण लाख सके हुजु कोई की थोक्रिबा कोई फेयरिंग है बतारे किसिंग कापसिल किसिगे मरी लेना कोई कुकी जो काउंसिल है कोई ऑर्गेनाइजेशन नमना कोई थोलो के कोई की तोरबुंग बंगला से कोई मेटई IDP सिंग संगसिल गांदा कोई बदु पब्लिक मीटिंग अराम बाई अमदी कोकोमिना सिल्ली अदुगा मखोइना बफर जोन रेस्पेक्ट तौदबगे नमक तसिगुम थौदु की थोकन अदुगा रंग कोई मालेम थोंगाम है कोई पीस साइक्लिस्ट है बतारे इंडिया की मफम सिंह किलोमीटर लिसिंग अहुम मुक्ति थौरग लाख मतमदा कांगपोकबी फावबो यारोय हाइबगी वाफुम अमा कोई कुतु साइते फोंदोर है बतारे हाइ बिसाइंग से के लोगे साइते की मोइना तौरी कोई के टेररिस्ट एक सिंदु हाइदि समना मिसम मियामु की हनबा मोंदा नोमै अमदि बोम कापसिलखिबा मदुबु सौगतपो ओइना मखोइना नोमै कापसिलखिबगी मरम पीबना सिंग तौरी बसे मखोइद समना एक सि पानबे याब्रा कमाय तौबे याय सि मतांग अरोइबु नतम असेंबदी खुजिकी सिना याम थुनि स्टेटमेंट थोले कुकीजो काउंसिल गिसे को कुकीजो काउंसिल से खंदिने कमाय तौजार मोइसे लेवा कनिंग बजाला मोइदंग निंगजो माले मोइसे को सिसु समाने सिसु खुगी मोइदा गन पाइबा मी सिंगसिना लोइन होस्टेस कुमनिदा मोइजु मोइगी मसागी केसु इंडिपेंडेंटली ओपिनियन कमेंट पीबा नतेदा अदना सिगी पोसे खोइ उबम चंगे सिदी कोइ रेन ऑफ टेरर गुमने सि तौरिसे अना सि बेरानी अदो कांगपो पुचु समाने ओसे खोइ हायो कांदे अना होजिकी कुकीजो काउंसिल गी दु खोइ पारे पाबदा माइदु मान हाइसिंगदु मोमेंट ताम याउदेने बफर जोन गाइसि लाउथोपसु लेते अदे बफर जोन सि लेबांग मनुंगी खनबदा मी काउनुबनी खनबसु नते सिदी मोइना मैते सि लोइसलगे मैते चाइना जि इंक्लूसिव निको इंक्लूडिंग कोइ नुसिजरबसिना कोइ मुस्लिम मैते पांगन गाइसे आइदि सुइ हाइनिंद्रम आइगी वखन लाम चुम खंगदे मजि मैते दंग हागा समजल हाइनिंगमने दि खोज मैते पांगन गा सिबो हाइनिंगक्त्रेबा खोइ खले वखन जामनेब अन सिगी लोइ इंक्लूसिव नि इवन नागा नुगा नत्रग मणिपुरी हाइबि गेबरा लेना को नागा सि मयाम सि पर्टिकुलरली खोइ मैते इथनिक ग्रुप सि मसि जिनोसाइड तौबगी पोटने जिनोसाइड मी लोइ हालोइ खोइ खंगदने सि मैते लोइ हारा पोते मोइना काय अदुगी नति जिनोसाइड लो द इंटेंशन इज मेन्स रिया से जिनोसाइड intention to destroy in whole or in part an ethnic group, a religious group, a race adu hairani adu di intention am yawido adu destroy in whole or in part neba ko adu gi ai khamada Rwanda da adagi di former Yugoslavia da tawhum neba ai khamada si ai di pakhale si adu ne bigger conspiracy ai genocide ki campaign to gi program ma yawo manba khaga oigi oiramaga di chingai dana ko adu gi potu oiramudobo oiramaga di bera lere ana adu gi adu ne khuna haise ana amaina tawgi potu da moisi prawn gumani khoi no satangi khomi lami do ana aduna asai gi kukijo council do khomi lami ne soi do ichela koi wana president na kaina adu gi pone na adu ga mon mathatun adum pambe khoi gi kanglup ani khanan ba ko kanglup ani gi munung da khoi gi khanan na bagi adum ba section mayam la yauri adum
pum na yeng adi moi ju terrorist kian bagi nang sai terrorist ekai do adu adai da naksal ni moi te hai di aina nongmai paraga aina kamni leite nongmai ni mingon pira ka phalu jai na ko anu sumba ya masim koi conspiracy ki bigger conspiracy ki moi ju par mu ram doini conspiracy to the conspire to mi hum mari sang ne ba ko aduna adugi team du moi yaw ma ya ticket ko to ni FIR to ko do bani congress logo do bani moi si aduga at the same on the same footing the ne khu kangpo pi ko tu na to ri su ITL ma to su adu ne ba ko samane moi ju terrorist ki mouthpiece ku mani pangi di moi to separate MSS nga separate MSS ji sahi lakh crore le ju phangya da mi ji phangya da di manipur se khu tuin hai ba do manipur city international law protection ne international law principle nam le ma ji kai ka ga da akoi gi UTI koi UT possidentis juris koi UT possidentis juris sai di kai no bu what you possess under the law hai ba di kai no kan da territorial colonial power na mai colony si independent piram da thadu om da mana boundary mi yar piram e ko adu gi boundary do pura ka to bala mamba da merge to ruba da integrate to ruba da adu gi boundary do amona redrawn to amona on thok pa yaro adu union te do pi ko boundary on thok to natro adu di yada bani na UT possible juris have principle nga thamini si principle ji kay amna ma si di effective oi ka da ma si international court ma si jus cause ni hain jus cause ni preemptory norm of international law and no derogation is permitted under the law haidna aina haibna tiko ICJ and International Court of Justice na El Salvador case ka 1996 ta sin nam thangram ne wari bo aduna ne khoina merger agreement kai ba yaroi gai se du poni da adu na te merger agreement hai su territory kai de merger agreement kai ba samandro adu di international law gi Vienna Convention of Law of Treaty apply taroni khoi gi karino ma article number 33 ra adu yauri kano kana rebel sick standibus na rebel sick standibus di material circumstances of treaty to bricks tok ta ga di treaty nalen point hai du ne adu di akoi te ju thukai ta di merger gi 1949 ma sai soi torom du akoi nalen point laukthok international law da adu akoi merger gi men kalini adu UT position jurist kalini adagi di mu Supreme Court ngarang na han hai gi ba akoi gi in re article 370 of the constitution Jammu and Kashmir 370 lokho gi bedo Jammu and Kashmir hojikti Jammu and Kashmir Reorganization Act 2019 pass tawraga akoi gi Jammu and Kashmir haibunga Ladakh haibunga semidna Ladakh without legislature Jammu and Kashmir with legislation ne adu sem gi case Supreme Court ta under article 143 reference period pada lakh da Supreme Court ki high AC state tagi union territory ondhabadi je violation of federal structure higher ne haidi akoi ju union territory pitu ga lehu du pitu sa jo bindu sa du le yaro du union territory ani ahum pot ne adu di yadre na Supreme Court na Indian Constitution makha da article 3 theran apply to ga Jammu and Kashmir context ta in re article 370 of the constitution and 2023-24 cases just mangana high in heaven da na law ji clear and sum ji khang da bani na anga ma cha gi ningai tongjei man ka tongjei man samu le halu ade te samjalu kana ga so adu or su kana mari putuk to ini law da unfounded oiba adu illegitimate oiba demand ni this is nothing is noise ne ba demand is legitimate oido ba law gi makha da nang phangba ya boido adu ya da ba du this called noise NOIS noise ka we da khoina khang da bani na modu sokot pur lak poi taw mayam ji ngau dun tawri habinda aina khamada we should very clear loud and clear this is situation manipur ji sini ji akhoina high sumaina akhoi MP na akhoi MLA na akhoi chief minister na governor da high om change haba adigi union minister da adi prime minister high om change ta kam o ya da mane ne high bom change da aroi bada aina ma last comment si governor se we respect governor aina respect to the me do not go office to go I respect office of the governor office of the president ana governor si mai wasak lo or information in law aduna article 159 of the constitution India wasak lo ni man lo busida in the name of God constitution ma ha aro with the paring phajab mi yawi to the best of my ability I will preserve protect and defend the constitution and law of the land and am yawi ko aduna koina governor da koi question ang buyai whether you are doing the oath or affirmation you have taken in the presence of Chief Justice in High Court of Manipur. Lawridana, Lawdaman Ngang, I will, to the best of my ability, I will defend, protect, and preserve the Constitution and Yauri. Adana Adugi Potu da Aquen Hangway, morally, constitutionally responsible, the mana Constitution, preserve over, protect over, defend over. This is the above mandated
by the constitution by virtue article 159 ne ko suma maga se khoi si akhoi na ngang sumaina akhoi gi people gi representative sing sina masi ngang om change ngang ka da moi na ngang bodu di mana kom sa ong thin ne akhoi na ngang mo si di as pa ngang ge moi ma ja ga la de ma ta vi khana ka moi to pa ngang je ni hai na mai khan ba yai ba adu su akhoi gi su normal te hojik tum tau chan khon thang ye pon khoi ngang su amade sandok tan manipur kai ba ya kai si I heard from some sources ami sa ma sa bang na hai do manipur maje ge men tor ga changi mane international law ma su kai no ko su moi hai ne adu ko su lai mane manipur gu tripura gu si so ya de kashmir maje tau de ma instrument association dang tawel adu ko si man hai na aina I the reliable source so we ngom ma mai ga hai tai ba ko aduna takpadi akhoi ni hide laungnari ba khanari ba si yengbu di mi yamna mi ka chu khodi there's no lakhs of audience laite ba khodi Salman Khan na sei ma sak para tra moza prim lok thop di mi karo du mu yeng ga dui ne ba ko akhoi lai ma pa law do mi ni sintari ni pa na kumunga yankhai ga yeng adi yam yeng he du ne ba ko adu that's different thing ni not number of audience not counted but adu ki khontang ye ya ga khamada yau do mi do adunga yobiu aduga sanaiba manipur si kaidaba ade firing kai tausan da the ga fire ta holo pharo puluro loi matun dan dipibiro aduga terrorist aina aroiba submission da hidak leiti moidi encounter on the spot solution machine dan leiti thamjani yam wajing asi ki thamjari topic sida panelist tension bere machine yam faja wafam sing thambira boidam thagat madi kai khumsari asi ki tension beramba hal pabung zamani amadi asi uji tension bere boja rabi amadi oja pramanda puno kai kuno busari mieng tabe puno buso roi boinai konon khurumjari Haksan phana thamge hairabadi iramda masimakta da leiba khwaidagi pharaba hospital singi manungda ama oiriba Babina Hospital leijari mafam asida thajaba yaraba amadi seyam changbana specialty kunhen bada ana layeng bagi khudong chaba pizari pediatrics cardiology cosmetic surgery amadi specialty makal makha kayada aikhogi specialist singna marik chumna thawai hakchang yauna layeng jari aduna state wangda mo kari gi chatlugani aikhogi manipur da su hogiti awang thaki healthcare famlabada matam mangan biraganu sel hena tingin biraganu aikhogi specialist singdagi malengi apaba thaki layeng patak yumpam oiba service lobiyu Babina Hospital where hope meets compassion akupamarol gidamak Babina Hospital Sajiwa Jail Road Khabai Soi Imphal East Lengsing biraku natraga aikhogi phone number 6909390666 ta call tobirabu Nurse singidamak achoba opportunity ama puduna lakchari madudi hauzik Malaysia na Indian nurse singi oiba khudong chaba pinabagidamak midiang changlakli VC nursing loiraba chahi ahumdagi tadana experience leiraba miyoi singna khudong chaba asi lobiho khudong chaba adudi thagi oiva salary 1 lakh overtime incentive free accommodation ticketing amasung long term visa asina chingba khudong chaba sing asi fangbigani akupa marol gidamak makada pisariba 7005273217 natraga 7005063196 ta contact tobiro natraga aikhogi office Northern TV building hata New Jakun Road ta lengsenbirau Class 12 amasung graduate loiraba mahiro singi damakta Germany da hospital program tamba yabagi khudong chaba pisari hairiba program sing ajudi ahanbada accountancy hairiba stream asida tamnabagi damakta commerce background leibaga loinana 60% fangba oigedabani anisubada hotel management hairiba stream asida tamnabagi damakta any stream da 50% fangba oigedabani ahum subada electronic engineering hairiba stream asida tamnabagi damakta physics chemistry math background leibaga loinana 60% fangba oigedabani mari subada mechatronic engineering hairiba stream asida tamnabagi damakta physics chemistry math background leibaga loinana 60% fangba oigedabani manga subada construction engineering hairiba stream asida tamnabagi damakta physics chemistry math background leibaga loinana 60% fangba oigedabani taruk subada automatic mechatronic engineering hairiba stream asida tamnabagi damakta physics chemistry math background leibaga loinana 60% fangba oigedabani taret subada electrical engineering hairiba stream asida tamnabagi damakta physics
Physics, Chemistry, Math background leibaga loinana 60% fangba oigadabani. Nipan subada Medical Technician Radiology Assistant MTRA tamnabagidamakta any stream da 50% fangba oigadabani. Mapan subada Medical Assistant amasung tara subada Nursing haribasing asi tamnabagidamakta 12 natraga graduate oirabasingna apply toba yagani. Loinana Hairiba program sing asi tamba mahiroi singna thagi oiva stipend listing 100 1 lakh fawba chahi ahum phangani. Loinana 100% job guarantee in Germany da oigani. Loinana 100% education loan to support tawjagani. Akupa maro gidamak 7005063196 ta contact tawbiru.